Hazır 2 minütte çıkart, hayır beni çıkarmadan ne gideceği var? Hayır girmeyin. У вас есть право здесь оставаться. Hiç kamsanamayın demiş, barı düşüyor tavus. Tarihi ordu var, yakınlarda var çekilip, var orduna gelir. Bizim kıymalı hareketimizde hiç kanday mizan bozucu yok. Biz yüzümüzün konstitüsiya berigen hukukumuz boyunca birigip, süйлöşüp, mizamsız işlerige yol beribeylik degenle hareket bolçu. Azırkı жасалып işler mizamsız, Kırgızstan hukuktuk өлkө болот дегенге биз терең ишенебиз. Ошого колубуздан келген күчүбүз барынча hareket kılıp jasaганга умтула беребиz. Siz ого түшкөнүбүздүн дагы бир себеби бар. Ал жерде дагы оңдой турган көп нерселер бар экен. Мен ойлойм биздин иштерибиз сөзсүз түрдө оңунан чыгат. Кыргызстан өнүккөн демократиялык сонун мамлекет болоруна мен ишенем. Söz erkinliği en manevi hukuktardın biri olur. Çok rahmat barınlarga, koldop geliyor kanlar.